Dječjem kabinetu Točkica danas je uspješno prvi put predstavljen projekt Mame nisu same i ovim putem bih htjela pozvati sve postojeće i nadolazeće roditelje da nam se pridruže kroz listopad pa nadalje u grupnim radionicama za bebe. Projekt Mame nisu same zapravo postoji kako bismo zajedno uz mene kao terapeuta i vas kao roditelje pratili pravilan rani dječji razvoj. Imam bebicu od 8 mjeseci, odlučila sam se ići u ovaj projekt zato što smo mi mame, pogotovo s prvom djecom, pod velikim stresom, da li nam dijete dobro se razvija, da li dobro radimo, tako da mislim da je ovo odlično da se svi zajedno podružimo, razmijenimo iskustva i Petra je predobra, znači družimo se s njom od prvog mjeseca i mislim da je ovo za sve mame. U projekt Mame nisu same uključila sam se iz razloga kako bi drugim roditeljima i mamama, znači koje prvi put postaju roditelji, podijela svoje iskustvo u roditeljstvu. Nama za mjesec dana dolazi beba, curica, Mila. U principu imam jako puno prijateljica, evo tu je i kuma, koje imaju znači djecu, koje mogu pitati ako mi bilo šta nije jasno, ali opet mislim da je to dosta individualno i zato mi je baš drago da se ovako nešto pokreće u Petrinji. Petra je stručna osoba, za to mogu se uvijek osloniti na nju i računam da ću se osloniti na nju, tako da evo zato planiram se angažirati po pitanju ovog projekta. Ovdje sam došla da podržim Petrin projekt Mame nisu same i sama sam prošla kroz dosta problema sa svojim djetetom i nisam imala nikog da bi podijelila nekakve problemčiće koje su nas našli tad, tako da mislim da je ovo jako dobra stvar koju je Petra organizirala i koja će pomoći budućim mamama i sadašnjim mamama da se druže i da podijele svoje iskustva i bila bi sretna da sam i ja imala takvu priliku kad sam ja postala mama. Dio sam ovog projekta Mame nisu same zato što je Petra sama meni pomogla u ovom dječjem kabinetu Točkica. Dolazili smo tu, radila je s nama doma i to nam je puno pomoglo da naše dijete spava, znači u puzanju, hodanju i generalno druženju. S Petrom smo uspjeli upoznati i druge mame. Evo trenutno su tu i sve moje kume, sprijateljili smo se, družimo se i sad i naša djeca imaju puno malih prijatelja koji su u negdje sličnoj razvojnoj dobi, tako da možemo pratiti jedne druge i podijeliti svoje probleme, pa nam je lakše. U projekt Mame nisu same sam se uključila jer smatram da je u ovakvim izazovnim trenucima super čuti iskustva drugih mama i da prolaze kroz iste takve stvari i da, kao što i projekt kaže, nismo same i Petra uvelike pomaže u tome kada se nosimo s nekakvim poteškoćama.